namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Alright, of course, ita ke like Gagash vele vele. Yeah, another maka vele vele ta double story ya yena. Yeah, and then from there, of course, ita ke move. Mereka re ya ka Shonge Rangan. Lo inga ta ke ulinka vele vele, and also Shama Kombo. So as you already know, Gagash mundu anga busy swinene va kha bombisa double story and stuff like that. Do shumari pandare nandava bakuvaliche ni bambe However, no hindi kona, sorry. Hi the 8th of January kuna a video clip le Gagash of course anga fika I posta indlela from the top. Yeah, nga ipfula la. Yeah, let's go. Okay. So fika kungena various comments in the screenshot kunene ku swi kota ku olova nyana such as yi nga fika yi tsariwa hi Sphamandla confuse impela mu confuse swi tsala xi ku xilebe xi back crack yi nga se hela double story ku nge fi munhu kwala then Gagash ask ti vona ku the crack ana hala ku bayeza ni rhuketela ku hlaya I would Sushambile and stuff like that. And then another one by Masingita, if you come to watch out for those cracks. They are an indication of areas of weakness and stuff like that. Yeah, now King Royalty. Why you go royalty instead of royalty? Comment wrong. That's one late. If you get a lot of crack, you touch a so of course, but what I have for come said, the matter crack time to Lia. And the corner, you will under video clip, yes, and the crack the code finally, as you can see, it's evident it's a crack, and stuff like that. Taka response Gagash, because now we can see the one of the cracks and stuff like that. So that kid Gagash in the show. Ku nghene various comments ti ri karhi ti vulavula hi to ti crack leti ku nga ri leswiwani hi vula le crack straight hi lela as you can see one crack le it's a huge crack crack mo swo yi tsanyuka yi ze ya fika le makumu le and stuff like that. Okay. So Gagash very custom of course at the 9 the following day January mi fike vona Gagash afika endla live afika addressa mhaka leyi ya ti crack le hi to hi sungula kahle video a gonya henhla ka yindlu hi ta khidwa to tala kwala ndzeni. Let's go. No, my own boss lani le ku akeni la lani le ku akeni le ku building la. There's a difference between ku aka na ku build lani le ku build. Yeah. Ngomona vula hey vona ti crack munhu anga vona nge crack ya nchumu u vulavula hi ku ani ku yesha negative phela kuna swin'wana swa ku munhu u criticize hi ndlela nyana va ku lungisela swilo kasi wona ta vulavula nonsense aku aku yini ni vone ti crack ni poste matsivitsivile lama mina la a pondo swilo swa ku wa swilo la Ndandano edita la it's serious munhu aku ni vone ti crack those cracks 1 2 3 ni vone ti crack kuna crack kwala ku look va float munhu a putin and u la ku ta ku kuma ku reducing ni le ku luzekeriwe ka timali to tala ngopfu na swo swa ku tlanga sweswo swi nga endla ki ni nga mi komba ni mi tiva ngopfu n'we video ya mahlweni a to crack to ti kona mina ni munhu loyi a nga feda ti crack to ku voniwe tona hi do mara video a yi mahlweni. Let's go. Va me ngopfu ri tele thangi la ro tala thangi ri ri tele timan mate ri tele thangi on kuna ku yi force order mara let's go. Hi moving. So
People talk every day. Va vulavula leswi va swi lavaka swa swi vulavisa xiswona va vulavula ni phopfonyo Yeah. ni vulavula ngopfu n'we ene a swi nge endleki nga mi naveti hikuva a ni ri mi ni tiva ngopfu Yeah. mi ni tiva ngopfu n'we mi ni tiva ku tlula mehe so it's like that yi njalo lento that's a small things na xilo lexixa xa ku munhu xikwembu xi n'wi zamini hi boha ku swi tiva hikuva mi ni tiva ngopfu nonsense n'wana ku vona mani ya khandziya le henhla ta ni komba ti-tracks ta wena ti-track leti lwalaka hi tona mi jamuka ngopfu n'we loko mi twa A wu fulange ti vona yena because a nga ha ti prove wrong na gaga mara mi ti crack ni ti vona hi ta vona swa ku ti nge vonaka let's go a hi fambeni swin'we na video ya kakaxe let's go. mi twa guxela la ku ti ndla ti-engineer laha i nga ri engineering if there is one thing that vona na vatirhi va ku va pfuka hi ti-cool drink va nwa kahle ti-cool drink a ku na mitirhi na wun'we South Africa hi 7 a va ku a nwe ti-cool drink va pfuka hi tikhukhu ku komba ku ni va khome kahle va nwa na khukhu mimpundzu leyi u tshame ni vona ku ni mitirhi va ku nwa cool drink hi 7 va kha nwa khukhu tshame swi vona ku sweswo hi mehe ni ri wexe ni swi kotaka swesweswo na khandziya laha mikuva na hala ku tsakisa valoyi hambi ntuwa kwala na hala ku tsakisa valala la nga fanele ku tsakisa yo hambi ntuwa ke ku busy ngopfu famba mali la Nah, it's expensive. swa ku huwa swilo Very expensive. 2 rand ya naku ni vone ti-crack na yi ni komba ti-crack ta ku kwala vulavula matoto ntsena la vulavula mfuchi ntsena munhu a ku byela ku hi ti-crack tete ti vona ku ti-crack ta ku kwala vulavula mfuchi ntsena la ti vona ku kwala ti kwihi na ku hambiloko to va kona swilo swi nge pfuki swi ve perfect swi va 110%. Vona ni khukhu leyi vanhu vo phikizana hi tikhukhu la vo phikizana hi tikhukhu la vatirhi swi nge pfuki swi ve 110% leswi tandini la we twi nga ku loko lava fambi ya hira WHO ku va ta kumbe va avenge Greenacre va vona fana na ya tikhoyi swi ti kombanyana swi pandzelelekile se ni endla ni nga ti dlaya se mara loko munhu se a vona leswi a ku ya ti-crack a vona swilo leswi vona loko va fluta laha a ku ti-crack von'we hambi yo crack ya mehe lunghisa loko swi la swi fane swi lunghisiwa kona swi la ku fucha la swilo swi nge fishi va 100%. Heyi ku tirha vanhu laha ku tirha tidonki la i vanhu lava tirhaka la loko ya hela laha ni ta va ni wu twini It's expensive. kasi ni wo lava ku cina makhwaya laha kumbe ni na ku tlela na lava ku ya cina makhwaya tlela ku cina swigubu wa tata cina ki ya yena As we can hear, Gagash is confirming yes, the correct the go. Msonga zongo na lidio was actually responding Gagash with the corner da. It's normal tani shanga kukomse na yana, but I think the mistake we kuva se mtlemu kuma atlafika kaneta ku isho float to the go the correct the corner for real we check that video the go. Na nese fanga kumbe that exit angle straight but to the go. But it's not really much of a problem ko yimina unless if kuna ravanga na more experience about ko akata double store bako van'wana I remember va nga tshama hlamusa ku yindlu ya mahinga lesi cost over 3 million nkarhi yin'wana kwari so va nga hi pfuna vona and stuff like that. Let's go. Vona ku cina makhwaya mina na ku tlela ni zanga na ta tlela na ta ni ku zwile na ku ya cina swibelana a ku na swibelana swi nga ta xin'wana ni tele ku ta tlela va vula ngopfu na ri kwala kaya maxakuni No kwala nga ko tikomos loyani leyi se na kwala ri ko to ko ava ri sifana ni mara swi vona ku ti kona i zama ku swi justify ku kombisa ku it can be too much perfect, yeah, which is reasonable very and stuff like that. Lero swo ka fanga kanetanga at the first place, so impela yi good ngo Gagash ku justify swi fika June mi ta ni loya loko ni tlhelela June ka ku loya swi ti cement tete mu a ku loyela cement yinene
Nonsense. Nonsense. Nga xavini la. Hala kovo. Hayo i blind. Yeah, so in overall nga vula tani ku congratulations to Gagash. Hayi loko tirheni swinene mina tsaka loko se aka na yindlu ku nga ri swa timovha ngopfu ntsena or like in terms of his lifestyle and also yeah, his lavish lifestyle in sort of way. Na vula ku swi kahle loko a se a kha aka because swi ta motivate na vanhu va lava n'wi landzela ku va kota ku aka ku va nga landzeli ngopfu hi side ra mpahla ntsena a va aki no aka a ku xava xidloko ntsena xa Gucci ta 10,000 a ku aki no akiwa so swi kahle swinene na khensa masipala swi kahle swinene sure the crack yes the corner but it's normal man, it's normal, so no you should not have overreacted and stuff like that. It's normal. Lesho emntanda vele khe veka ta xa makhombo na xongera ka mga ma hleketa ze ku suka ze kusuka blind a ku ri January 2025 beef loko yi sungula se kusuka mani la xa makhombo a kombisana timhaka to munhu wa mina kwalani i kuma tigigi mukumbeni I think a swi nga tsonga title sweswo hi swona mara a xi deleli la xi ku kuma tigigi mukumbeni and stuff like that a yi suka na yena tlhavo ya ku na yena xa makhombo wa ayiniwa tivhidiyo to ko already ni ta vekela ti-link on top comment if you are interested in watching them na tlhela kombisa ku xa makhombo na yena wa ayiniwa a yi suka ma yi suka man however hi ti 8 January no no fika ni hlamula hi post lexi u nga rhanga no fosa nga fika yi tsala ku ene hi ti 19 ta December xa makhombo u vuye a ni veka rivaleni ku yena u ni lwisela yini 19 December 2025 ni vuye ni vitana na vambirhi ku va ta witnessa mhaka ya kona okay me a ni ku byala mi nga tshiki n'wana ni swinene mi kota ku vulavula mintiyiso basically motivating vanhu vo fana xa makhombo ku va na byala ku mintiyiso yi kota ku huma and stuff like that beef liya yi herini hi ku nqambi yi pfule xifuva yi humesa mhaka hinkwayo mixonge i xonge n'wananga a ka ha ri na beef ka mina na xaxaxa leswi of course nga fika swi kombisa unfortunately xa makhombo a nga ha na account ni hambi a ni ti ku yi endleke yini hi yona ni vona create yin'wana nyuwana ni za ni vona a create content ka yona ni ku na account yin'wana nyuwana and stuff like that so a nga ha koti ku respond a swi ta nambanyana a ta kota ku of course a fika a responda kwalawa so hayi beef yi herini mi va n'wi verekasa ku ri na beef follow one subscribe va Master T swi simple man a wu charge wu nchumu just ku ve yi fika yi tlanga subscribe swi loyi mara vanhu va Xikwembu just click subscribe nge mi yi voni khale content leyi kona ni ta veka ti-link on top comment for those a mi nga vonangi and stuff like that so hi sweswo PC se yi kona ku xapu manjeni a ka ha na tinyimpinyipi laha and stuff like that so hayi nga vula ku mhaka kahle swinene mara liya beef a yi hisa liya a yi hisa a tikumanini man so hi leswo it was a quick and short update about them hi leswo loko ri amukeli subscribe hi ta kombela mi tlika subscribe by the way album is coming updated even previously just subscribe ti-content ti koho kwala ka Master T just subscribe swi hela kwalani hi leswo ni vone mukhaya wa mina Pastor Hagiyazo a ri le ka luya wa triple story yo ka yi nga heli le a vhakeliwa triple story yo ka yi nga heli se ni twa kha ku yena leswi a nga akisa swona a ko va ndhawu yo tumbeta nhloko ni se a ni tivi i ri i na mulakalaka se a ni tivi ku a ta va na ndhawu yo tumbeta nhloko i na nhloko yena na hi ku na yena i na mulakalaka swo boha endla mulakalaka a ta endla ndhawu yo tumbeta nhloko njhani a ri ha nhloko i nhloko dilediya a swi lo yini